Semam dap ki pajba ki bala ap lupa ya kinung yalam jong seng WPP bat kong sana kita terang hidik dik ban yok kubli kiti ya upa Arden M basaya moy. Ya ketika jing yalang la penlong ruh apok bernihan bat ka basu pula kalong ba jing jur slap apok kejela bat ka bakhambun hingi sung selia ban mi la lagi jong ki ying kesem wat ba ka IMD ru kala ai de ka orange warning ya kejela mi kalaya. Ndri penban kalong mar kong pong bah ketika jeka omdon ke jing sya pentut haus lam ni kal kalong penban ni ka basit hipuk. PDP. Menteri yang cukup berdoa ini bedanglah menteri yang bahasa susu. Itu yang belum bisa yang jingkat berjengki. Hang ni kapor, nang ba kapertai kantip ba ka jaj penriu khasi kala rai ram ba mata ban yeng persya yang kapor jika pisah ban yeng persya yang jingsa hidup pen the voice of the people party kan pelaj lut yangi na ka bamsap kan pelaj lut yangi na ka jingduk kan pelaj lut yangi na ka ting ka smith ba kan yeng persya katma yang ka bamsap tinama kata ni kapor kitu ki badan kata ka jing anut ban ai ka tiga mon ka tiga diang Hanya rak lagi keti jongpi abangi berhenti kecingitli bat nongsor bat nong kendong nyelong try ke voice of the people party bat bastard bat baduna jing start nyidon benta ban teipat yagri bat beruspa bat baduk kibadon kemensim nyedon benta kesur kebakhan bagas sorkar India akan tik kadang penkre ya kata ke jingle lani kata ke revolution kabangilong ke revolution yada lagri kabangin yang ban yada lagri bat nakam takaloi hipateng di banuan tu player terkui di baro kibir ranglong jaga rong sini cepo tenang bagan itu nak terhenti nang jadi baro ban pensawa tenang bagita kibat pegini tinui bo latin lewat banga benkat bangilang kinoilang juga voice of the people party hagan kapor bagi rakti tenang bagi badan syadai rong ini bagi dei hinong bersama juga voice of the people party kita ikut style kira rakti lang laisen lewat hagan kapor Hopra. Asal musuh ni perkajian saya semua. Hopra. Tunggay Shibun.